Right, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo ohlelweni uma ngabe ke sithi ke Siphenyi Bheshu kulolu suku lanamhlanje indida ke ngowesifazane ogama lakhe uLerato minyaka yaka odabeni olithinta ke owesilisa ubhotike lapha yana ke umlifi Socks wakwabani na sokana udaba ke lolu esithi nathi ake silethe kuwe sithembisa online uma ngabe kukhona abamaziyo siyafisa ukuthi mhlambe ke bawuhlabe bawulawule asikuvaleli ke ngaphandle ukuthi kungenzeka uthola ukuthi mhlambe la ekhona umuntu osenkingeni kodwa nje kwesinye isikhathi umuntu oyirelaxele nje oyipholele kodwa ke kufuneka imoto manje bebe nesivumelwano sokusebenza ngokwebusiness leleke lithutha abantu kodwa kuze kube manje uyakhala ke usisi ukuthi ayi lutho ubengakamboni yena ke umulefe mawukuthi naye kuyabuka nathi ke siyithembisa online siyimisela ukumnikeza nethuba lokuthi naye akachaze ke mawukuthi ke uyakwazi ukuchaza udaba lwakhe ukuthi kwenzakaleni iphi imoto ukuphi imlifi uyayibona lonto leyo kodwa ke angageqika amagula sivele ke singena odabeni sikhulumisane naye ke usisi ke ukuyena ulethe udaba la kuthembisa online asikubaluleke nokuthi necala ke selivuliwe ke estation samaphoyisa eIvory Park ake singena odabeni dumelang ke nna Lerato miaka yaka ke tswa Clayville. Mangabe ke sithi ke Siphenyi Bheshu siyazi ke bakwethu ukuthi ke indaba zingapha nangapha kanti ke futhi kulolu daba esikuqondayo kuningi kusengashintsha kodwa ngoba icala selivuliwe emaphoyiseni kufanele ke sikudlulisele nawe sizwe ukuthi mangabe sihambela umphakathi sizwe inkinga zawo zihamba kanjani awuse buthatha butsamaya. Okay, so ke file abuti obitswang Mulifi Sokana koloi ke mo recommendetse ke abuti mong o dulang Clayville and then ka mo fa koloi 2 weeks back and then last week ha ke mo checka ka the last conversation ha ke ne ke bua le ena it was Tuesday and then Thursday ka khutlela ko yena because of ne ke batla ho ya somewhere ko Olifane and then ne ke batla ankadime koloi so ha ke re ke mo founela a ke mo thole mo founung and then Friday be ke amadulang a ke mothole so yeah ever since a ke mothole mo phone ke sa voicemail and then ko WhatsApp ke one tick lo bhuti okhuluma ngaye isivumelwano sakho naye uzozumnika imoto sitsamaya yang uvele nje wamnika imoto noma mhlambe bekuuhlelo lokusebenza begul ene okay so motho o mothana go recommendetseng yena ke ne ke mleletse go ke batla Bolt driver so abamplela go hona le obuti o dulang I mean o batlang mosebetsi gala la hlotse ke mosebetsi so wa sokola and then wa tshepahala and then abare konna no ke mo cause lena utse yena this guy una driver Bolt before so it's just that ba mo nketse koloi because of the lady ana mo drivela ngwana ha ina ya university so nanka koloi eo a tshwantse e drive ke the son so yeah okay so sikhuluma nje ubhuta Ntholani nemoto yakho ayikho yeah the last time ngibona it was last week okay siyazi ukuthi kuneyinhlelo lezi zokusetshenziswa kohlelo lokufuna imoto nanokuthi imoto enjani ayinayo ini tracker okay imoto ayina tracker and then i Chevrolet Aveo ngiyazi ukuthi kulesikhathi samanje singeke ke sakujaja kodwa kuzothi omunye umuntu awu ungamnika kanjani umuntu imoto ingekho itrack uke wazama kodwa mhlambe izinhlelo zokuthi imoto ingaba netracker yeah ngeke nga set up I appointment ukuthi beze bazoinstalla itracker but then bengimele ukuthi beze because ngingafonela and then bathi I-technician izongifonela and then izo installa itracker but azange bafona and then nami being desperate ukuthi imoto isebenze so yeah okay so ubusuke wayithola mhlambe ke imali ebuya kwa e-hailing njengeholo njengokuthi ubhuti uyakusebenzela no bekumele ukuthi last week Tuesday siqale but then imoto iqale ukusebenza last week Thursday and then wathi ngeke a checkise the last week Tuesday because I so be like a week and then it was supposed to be yesterday first checking so angaze ngathola I checking yeah siyazi ukuthi izimene ezifana nalezi yebo ubhuti njengoba sikhuluma nje nathi njengoba simbalula simbeka njengomuntu oyi-wanted kahle kahle kodwa ke asilimithi ukuthi mhlambe kungenzeka uthola ukuthi mhlambe khona kwamehlela nanokuthi ngiyazi ukuthi sithema sikhuluma off record nawe ke sakumenshina lokho emaphoyiseni usuyile ngile emaphoyiseni ngiye yesterday and then bavula icala
So cause ngile kwa Bolt nabo ngibuza ukuthi when was his last trip, cause to be honest mina ngiyamthemba the way ngimbona ngakhona lo bhutlona angibona ukuthi umuntu maybe ongatshontsha imoto or ini, ngicabanga ukuthi maybe bam hijackile or something. So ngile kwa Bolt and then bathi ngivula case and then bazonginika information yonke, so ngimele ukuthi bayi assign to a sergeant and then that sergeant uzo iBolt yozomnika information. Yeah. All right. Mangase kwenze ukuthola ukuthi okay mhlamba kukho kumehlela ubhuti uyihlalelela ihlalele khona and uyakubona njengamanje ukhuluma nathi. Kwesinye isikhathi mhlamba uthi yebo kungenzeka wehlelo ukumehlele or mhlambe kunomndeni wakhe. Ukarata uring yini ofuna ukuyibona yenzeka njengamanje? So angizonge question kahle. Okay, ufisa ukubona kwenza ngaleni usizo olidingayo. Ufuna imoto ichayile or uyafisa nokwazi ukuthi kwenzakalani? Ngiyafisa ukwazi nokuthi kwenzakaleni ngaye because of like I said ukuthi angimboni ale motho okareng akautswa koloi wa understand the way nna ke moni ka teng ke motho ana batla msebetsi lena na batla chelete as much as le nna ne ke batla chelete. So yeah, but if yena utswitse koloi nka batla like justice ibe served, that's all. Atshwarwe and yeah koloi e khutlele kona. Okay, no ngiyezwakala siyabona. Ngiyabonga nami. Sithembisa online siyaqhuqumezela kakhulu ukuthi ke uma ngabe ke sikhuluma ke indaba singathathe uhlangothi, ingakho ke sivulelekile ukuthi noma ngabe nini nangoma ngasikhatsini uma ngabe nje etholakala umulefi uSox angakwazi ukuthi eze ngaphambili naye simnike ithuba akwazi ukuthi akakhulume udaba lwakhe. Nikhumbuleke uma ngabe senza indaba lapho sithi ke siphenye ibheshu sisuke singakhokhisi abantu, kanti ke futhi uma bekhuluma indaba zabo kusuke kuyibona abayikhulumelayo, hayi ukuthi ingoba nathi sisuke sihambisana nalokho abakhulumayo. Igama lami ke mina ke ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Ngubaluleke ukuthi ke izithombe lazi ke nemsindo kanjalo ke nama graphics siqoshelwe ke sahlanganiselwa uyena ke ubanele uBrazo ongwakwasondlo. Niyacelwa ke ukuba nohlabe nolawule njengoba ke necala selise station samaphoyisa eIvory Park.